الحب عندنا مشوه، اللي احنا بنشوفه في العلاقات ده مش حب، سميه اي حاجه الا الحب. مين قال ان انت عشان بتحب شخص تتحمل الذل والاهانه وتعطي لحد ما انت خلاص تبقى ما بقاش فيك حيل انك تعطي وتقول اصل انا بحبه؟ الكلام ده في الافلام الهندي والمسلسلات التركي السخيفه اللي احنا يعني لما انا استحمله ده كده انا بحتويه. اللي بتقول بقى كده دي اللي بيحصل لها بيجي لها امراض نفسيه وتتعب وتتخنق وتتضايق وتقول الله يخرب بيت الحب على اللي يمسوه ده، على اللي جاب الحب، ويقعدوا يشتموا في الحب. ليه؟ عشان هم مفكرين ان ده الحب. حب امان، راحه، سعاده، طمانينه، حريه، مش العك ده اي مسمى تاني الا الحب. ايه هو بقى مفهوم الحب الصحي؟ الحب الصحي ببساطه البساطه راحه، انا وانا في العلاقه دي مرتاح، الشخص اللي معايا ما بيخلينيش اشق على نفسي عشان ارضيه، ولو شافني بتعب نفسي يقول لي ما تتعبش، انت ليه بتتعب نفسك كده؟ الحب مش محتاج مجهود كبير وتنازلات كبيره وعطاء كتير عشان الشخص اللي يرضى، ما ان شاء الله عنه مريضي. تمام. المهم انت تبقى مبسوط ومرتاح، هو ده الحب. ومفيش شخص بيحبك بجد، ركز بقى معايا في النقطه دي، مفيش شخص هيحبك بجد هيشوفك بتيجي على نفسك وهيقبلها. تمام. مفيش شخص بيحبك بجد هيشوفك بتتذل ويسيبك، هيقولك بس وقف، ايه اللي انت بتعمله ده لو بيحبك بجد.